Sambaran ya. Oke teman-teman, sini mancingnya pakai umpan kombinasi mini pop diving dengan jig head sabiki ya. Gas. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi teman-teman Rumawi. Gas mancing lagi hari ini. Seperti biasa umpan skirt sabiki. Ya mudah-mudahan banyak sambaran baby GT. Karena kita targetkan baby GT nih teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mantap sekali. Aduh, legang. Itu. Aduh, pakai minum. Tuh. Tuh. Hah? Lagi. Aduh, putus, kasihan kali. Putus kamu. Putus. Pakainya sabiki. Putus sih. Oh, mana sabiki? Iya. Putus ya. Jauh ya.
Okey. Ya. Maju tu. Spin kan. Wah, buka. Kat tepuk lah. Jangan ni. Oh. Oh, wah. Juga oh. Aduh. Nanti. Oh. Ya. Oh, ini kamu langkah dulu. Oh. Jadi hong. Ini hong. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang sikit lah. Seronok lah.